Zero grazing no muringo gwo kurisiza mu ente zitari kutambura ekiri kutuma zitateganisibwa ndwara kandi hona omuringo ogu nuguyamba n'abantu abine itaka rikye nabo kurisa ente. Okubasa kurungi omuringo ogu kikabire kirungi wabanza wabyara ebinyansi kwenda ngu waza kutandika ente zibe ziine ebinyansi by'okurya. Nikutangirira aha programu yitu ey'obuhingi n'oburisa omuhereza ndi Ivan Tsime kabutosha nomanya tutambura ebyanga bitari bimwe na bimwe kandi atutwashuma omurika bwire omurru kunjiri municipality tuza kuba tuganira na Kembabazi Charity ogu no murisa wente za zero grazing numanya obwire obo buturumu itakane rigenda ndicendera ahabwa abantu kweyongera azambuye n'abantu kuba bingi kandi itakarita kweyongera na nokuteka kuba kwinji mbwene na wabo initaka rike no basa kurisa niwe kandi oshane na no witaka erahango mbwene zero grazing nagwe no muringo gumwe ogwo kubasa kukoresa itaka rike kandi okatunga cyango mbwene programu eji kuwa kubanonda kuri sente zo mucuju muzumani yeji stama otebekane ninzaganira na Kembabazi tinkwenda kubasisiro bwire rero turebe ikitwakubasa kumwegaho guma aha TV West program no buhingi no burisa okurebera ente za zero grazing Charity najya ngo tukugomere ngo nakwatanisa nabeka yebona hamwe n'abakozi. Management y'entezi tindi nyenka nk'omuntu nikuzikora nyenka nitwatanisa nka family nipatanisa n'omushija nubwo abatajya mu gihugu mwanya konka mu weekend naija kandi tubanawo mukurete ebinyasi nabagamira tubyihahare so naija tubasa kubyihayo nyine abundi kweta n'abakozi konka nyo nibatwara nka team kandi nkaba team leader so ninkwatagana n'abasigaza abo ndi kurangana nabo abana mu bicumuro nabo ntwatanisa tubasa kugira ngo twakora management twakirininga mu kasheshe twakera shayi 11 bakama bamara kama okirininga nakirininga okureta feeds nazitamu then omushaha mushanju tugaruka tugaramwe ni round tutegerezo kama shamwenda necweka tukusasha 10 so that's how we manage this farm. Then okurya zirya byo kurya ki kurya niturisa tukahinga ibingo bari kweta pakchongwan super napia ntumixinga mu ebicoli ninga shichachu abo kwantinga ebicoli mpinga ebinyasi ibi bingo tukora silage konka habwa season eje turugiremo silage tuyireho hati nitulisa fresh tukora na he ibinyase bya he tu mixinga tubirisa pinge bicora aragiscale bicora kuturi kubihinga tukora chachu tujihamu ubuhunga tupakinga tuhereza amashomero zibanze bya rukwinga naki indezi nyina fama hanizingana nti 12 nyine mu bukarvuzi zikuzire ni 10 then no bunyana bubiri so umukasheshe ntumakinga sure twapima yeri silage ntubanzihereza umukasheshe morning hours tuzitera mu kiro nshanju after lunch tuzitera mwezi nishanju omwazo tuzitera mwezi ndikaga so tuzita average kugira ngo zibase kusakiro nkabibiri when we are giving them silage. Okubasa kurungi ente za zero grazing noba noyenda ebiju birungi reka Charity atoreke oku ekiju kine kuba kyombekerwe. Mukureba kwanje and according to the research I have made about the koribanda ente shimekwa zina aho ziri kurira hari independent from aho ziri kubyama aho ziri kurira shimekwa ntihari very clean umutrafs ziri kwa bibasa kubana bikirinningwa burijo zamara kurya amezi gashimekwa gari independent from aho ziri kurira kugira ngo zane ziho mutwe mu byo kurya utabitwara mu binyaso mu mizi kandi amezi gabase kubagari basa kutunga hariho sunshine akashana kabase kuteramo kugira ngo amezi gahene gashanka gatagatamo kugira ngo inte zigakunde kandi structures aho shimekwa nizinyama aho kwa nizenda comfortability kugira ngo yamara kurya ikanywa amizi eze kuhumura aharaze kuhumura hashimekwa ari comfortable ngo kumuri kureba hasaha
buri nte ino cubiko yayo heri kubyama ahasi nurani tutireho ebi bizira tunibitaho kugira ngo ente yabyama ibene huriri comfortable then chewing card ikumize mune manufacturing achi amati itazo mu Rwondo itahurofuki so nyine cyo ndi ku recommending as a person and experience yindi kuri event zamara kudya zahaga nizo mu kibanda zigerachi zibyama bigemwe zo mu kashenje kayo byama nobu ente za zero grazing zitari kurwararwara konka okurijera hari charity nagira ngo hine bizubu ebyaro kubugana ibizibu tibukabura abo kuba challenge emwe neyo kushanga utari prepared enough okatunga enough feeds kuziri kubura ebinyasi zikabura enough feeds tiziri kuhereza zazitahagire tiziri kugerachi ziri kuhereza kandi of course na labor kuko mwareba nituteme ebinyasi tubireta challenge nyine machine but machine neteganisa now and then kweri ku breaking down enti 10 kuzitemesa umuhoro nacho it's a big challenge it becomes a challenge abakozi of course I cannot say that I have a big challenge with my people but it's also a challenge y'abakozi ni mpango konka ikindi kwasa kongera hagiyeki no kugira ngo wanoma ku managinga abakozi it cannot be a big problem abo kuba muno abakozi nibija bagenda konka ko kumanya iki bari kwenda na how to handle them, how to manage them tokabura abakozi complete nabagenda nibagaruka kandi bagenda tibakaho. So new to me on my farm it's not a big challenge because aho ntandikire kuba serious mu zero grazing kuko nakigamba imyaka yahwire ne kere nka try and error inchami yandaringa abakozi nkane mbambine bakigenda nabwo shanga ni kwata abo kuba farm ketari serious konka yatandikire kuba serious since Jan tinga tunje challenge y'abakozi abari kuyija uri kuruhana ataha ahumaraho ndije shobagaruka ahabwa management because abakozi nibenda aba managing eje abakozi nibende cyo kudya abakozi nibenda ngo bamanyenga it's part of you as a team. So on my farm I don't have a challenge with my workers. To ine ka challenge yente kurwara ninga kushanga zajana kuko zateganisabwa mu mbijo aho ntandikire ente tiya kuberera big challenge ya zero grazing yo kurwara kureka ko uri kushanga omwe oyine embwa kuko mwaranye nembwa hampaha embuzi kandi waza koza kushanga utari kuzoza nizirete nguha kandi nguha zirabanisa muki zirabanisa mwente abo kwa imibaze yituri kose hati wayoza enko atizikaroka kugenda. So ntani cyenda ngo woyine farm ya zero grazing obeno mangu teine accessibility kushanga embwa nizitahamu embuzi nijene zitahamu kuko zi protecting zero kompaho no shanga ente za zero grazing zitakarwara singa munonga tubone kiteganisa no kugira ngo umwe nizenda ngo supplementing nutrition is most important ante za zero grazing kandi ko ruko batazitira mutori kuyihama nimanyisa ngo nikiba expensive in terms of feed sinka dairy meal aho mwana ari tenko kenke bikanja tubihambarara bikabe biri cheap twaza mu breweries konka kututo transportation nk'abanyarwongeri it becomes a challenge because it becomes expensive. Major nizo challenges za farmer zero grazing nko kuna nagambira hana ka technology habyoma tukafuchata ibintu biteganisa munonga kwegura binyasi kanye transportation from it's like 10 kilometers from here to carry the grass kubireta ibinyasi hati shangizo zaba challenges kandi izo takayikavalengera as an individual uri kwenda nko mukono kwataho abo kuba cyafika ati mwarebe zimpani neza mani make
konka level yo kureba ente zahika 12 nindeba kutera ente 30 farm kabe ninyenda the big one kabe ninyenda means of transportation. All those are still challenge on my farm. Iyo bare ornanye aha buhinji no burisa program turyo mu rukungiri nyine Kembabazi Charity kandi turi aha zero grazing turiyo tureba ngo zero grazing buzuma umuntu wena najibasa yakora research rukumara kurigera Kembabazi ko yatushobora wakora kucondoza ukamanya cyo kwenda ni wente yo kurira umucuju buzima nujibasa nyenda tumureho bitakahumuireho ni nkusiya ngo twine banywani bita ba Champurisa International Limited abantu bakora ekirungo cyebyo kurya byenkoko hamwe n'ebyo kurya byempunu echa Hendrix concentrates ekirungo eki wachereza enkoko kandi okagumizamo kachereza empunu buzima notunga amagoba agirireyo katumureho ntugaruka na Charity turukweyongerayo omisho utakaruga. Charity kwenda kukoresa kurungi amasha agakorwa munte akombeka biogas eyari kutekeraho kandi yo biosirare nagiteka omurutoke ekora nk'ekirisa Amasha twine biogas. So biogas since 2015 etwira mu gihugu mwanya twine entemwe twine ntibiri twine ntishatu konka during this period twine amasha mengi. Biogas yitu nekoraje munonga niyo turi kutekaho full time tuyamo biosirare ningashobora kweta ni manure biosirare turi kwihamo turisaho impunu nyine impunu cyaho tutomo nkoko nazo zidya nyine urutoke tunorutoke ruce biosirare nekoraje munonga kandi nyine plan yo kugira ngo packing nangwa natiro sampa hera hampa kugira ngo tume tujitwara hera aho then nyensia tume tujugusa konka kalentere tekabire nafu yo kugira ngo twino mwani samhoya we transport tutwara umwani twara mu binyasi byente but this time neza kuba excess tandike tuhereze community bari byaka sente ko batuhereza entozo twiremo na zero grazing ejo tandikireho emyaka nkenga hinyuma umukorewa kwawe noreba ngo zero grazing ne goba ninga no kwatarram zero grazing ne goba kumukutanda kuna ngamba and farming is always about passion. So ko kuba passionate about something no tikwa kuchikora na mani ntandikiro umujyogo mwaka nyowe bendi umukozi wa government kumara imyaka 14 hingwire kandi nakora decision yo kugira nshabe retirement kugira ngo nkore zero grazing on full time. Now I'm 1 month old in my retirement konka ndikuza kuhandika kugira ngo ndugemu nkana arebire ngo mushara gwanje gundi kutunga ente za zero grazing nizigumpereza. So ahungire kukira aha my date yo kumuriraho shanjire ente za zero grazing nizitaye muzinga mu mirundi 3 umushara gwanje bagumbe n'intunga kiri kumanyisa ngo ko ari kuba gukozera ikintu no mutima gwawe gona intoka zireberera n'ikwecho uri kwenda kandi uyihamo ka sente maybe yo mu challenges na ikintagambamo amate akatale kamate prices z'amate ziri turo konko buzibaturo it depends on what you are getting. Umuntu gasa kwenda gagora shilingi 10 currently ntoguza shilingi 10 liter 10 nigana abari kutwara mu diaries konka ko kuboyine ritigana every day ejo jine jimitwari 10 every day we ho costs n'ibindi byona no shanga at least uri kuri ko mitwaro umushanje every day iziri kujyanka mitwaro 3 every day icyo kiri kwereka ngo still na gbote uri ku make ngachi you don't make loss. So ente ya zero grazing nego kurugiro ko wagira ki uko wagireberera. Okay akatare no kiyanka ibintu ambwe namati
amate currently amata abantu nibagaronda nangwe n'abantu bingi nintekateko muri kunje twine amatega ari kumara abo kano ushanga uriho nk'abantu nkabana batanu mukaga nibakushaba amate kana amate togireki togine gari kumara abine outlets diaries nibenda amate konka amate agutwine nyuti tinkabahereza amate gari kumara konka nyina ba diary nibisha bagacana mukasheshe buri mwazo bagatwara okuri Gerard Charite nayenda ngombwere bwo misho atandike gukora yogurt kwenda ngo amate gamutahize cyango ikindi ndangirije gukora ni nyenda ngo nanyi kugarabe minji ntandike nkore value addition because nakora value addition hati ni bagatwara kugira ngo amate gakiri make gamarakanya katunga ibiri kwetengwa gukora kugira ngo nkore value addition icyo nicyo that's my plan ukabera ndukore value addition ya muringo ki yogurt. Yes. Yogurt. Then one of na yogurt I can make cheese like that. Ati mwene byo ni mwe omberote byo kwenda gukora farm. Ebyo byo ninjano za kubimbuza ndikugambira but nabi. Nabi yongera yogurt. Okay. Ebinde byo kwenda gukora nibyo byo. Okay. Ombwira bwo misho kurabira mu project yanje ya dairy farming and zero grazing. I'm planning kugira ngo by end of this year been in a position to start on my value addition ya yogurt abo kwantunjira umugisha nashohoraho naza kunagamba kushora hero nashora hero ya district ya Rukunjiri twashomaho umushomo go gukora yogurt it's just last week so nije nyine cyetengo cyo kugira ngo by end of this year ntandika gukora yogurt challenge y'inkintu mu gihugu mwanya tujyo mu municipality konka amashanyarazi tigakatwikire so ni nyenda nkora yogurt ntandika yogurt nkoko nagamba ngo farm already yataningire into an agrotourism farm by the names of Better Life so that kugira ngo every product rabene rugaha ebe eri allowed and labeled under this company so twakora yogurt kugira ngo tubase kutaninga into breeders koze nakona abagambira ntezi tuzihira hero Bushenyi Mubende and Kashali therefore umuri kunje tugizeki twine breeds so nyenda nkore yogurt a farm planning kugira ngo mbenye neho nteze kuleta amate ni planning kugira ngo kushange twine nti 30 tuzoguma constantly then we start breeding out for those who want breeds. Charite nashobora ari kugira ngo farm egi ehurira abantu abamwetorire barukushoma okubine kuri sente barukoresa itakariki aksene benefiting abo kwa people are coming up to love zero grazing first of all bija batunga magezi ko kwashimbe kwane bagiye revingo abandi ni abahire mbibaza zevingo zitwineho abandi people around here ni amateni bija gakira hano gemyezi yes and abandi tukora nitwa a farm on casual basis nebija tubatora kwinge bivingo kwinge bicoli so they are really benefiting bashomesana no kurisa kandi tujese kubagambira no rabutinente abase kuhinga ibinyasi ninge bivingo kugira ngo rabo inente nkubwira butubitu bwo mushana nishagure ibinyasi gitwara nkahe a farm kandi basa kumu abo kwa nkifoko ibyo tubitaka kuzire abena babino tubingo batitema tucyaro kutwaroko tubasija twasije namakasente tubitwara therefore we encouraging them to make sure even those who don't have enough land, those who don't have cows, they can even go ahead bahinge binyasi abazinente kuko kuzere yitwa kuturuma urban farming we can buy from them. Ebyo na Charite najya unabikora kurabera omukuchondoza hamwe no kutayayira abarisa n'abahingi kunashaze no kutekateka kugira ngo mpumura imirimo yanje inabene nkora na investinga munonga omukumakinga shongo na making research nakora research ntine kinde kinakoze buri every farmer different districts so nabene ndeba I could visit
ndebe ko bari gukora kuna amazire emyaka yahwire in my home abana bakajya mu TV ndeba program y'ubuhinzi no burisa kusha mami we program y'ubuhinzi no burisa yetariho tari kureba ki so nkantane manyangu sha gwa kabiri sha ishatu necweka nyingi uza kureba ki like nka 5 years back. So that was my channel. Ndi kureba ndeba barisa ndeba abahinzi by inspired. So from there natandika ku investinga more on data. So I could not go to Kenya, I could not go to Netherlands, I could not go to other, but I get everything from YouTube. And in my YouTube nindeba a farming, zero grazing. Nimbasa kukoranta nkayika ebijwe muri kureba impate ndaresera muntu na kuja kubinkorera hano nyanke to muntu na mwereke byo kudikashimba kwa nagira ki na nkorera because I knew what I wanted. So it's nisintu kirungi munonga kuza kutandika ikintu cyona ukabanza wakora research ninga shi ukatunga ubwenge knowledge utakatandikira. So aho nombase kutunga what I know and I believe kugira ngo tinyine because so in terms of support what I could do as a person I'm trying, but if I can get another push with my knowledge I can reach somewhere. Kurika nko mu government ninga ko mu organization partnerships anything, because I know I have a lot but implementing is becoming a struggle. Ni kusima owanyegitaho rizoba kandi twasiba umucyaro cya Kabwire Karangaro omu Western Division Rukunjiri municipality twine Kembabazi Charity ogu no muri sawente za zero grazing. Twareba ngo zero grazing no muri ngo gumwe ogubura umuntu ayine kwirukanjera eberebi ahabwo kuba ente wabozi no mucujo buzuma tuzukwenda munonga icyo kubanza tuzukutambara no mente kuzukutambara munonga zukwa matemache za zero grazing zbanzira hamwe nzukwa amateminji kandi na maniwa no jirebera kurunji no jiyaho twareba ine biogas iki nakikorata ahabo kugira ngo amasha agine omwanya gumwe kandi nente za zero grazing tuzukurwara ente kuzukutambara zihaye ngoha zihe no bundu burwire kunkaza bazira hamwe ente tuzikarwara mbwene zero grazing ine omugasho muhango ogwe kubasa kuyambaho iwe nko murisa wajetabamo ninga wajikunda no basa kujiha mu cyango kusinga aha muntu ogwe orukurisa ente ezurukwetambuza twine Champrisa International Limited abantu bateka mu sente program ite yo buhinji no burisa